Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com. Gitondo cyiza, abandi mugoroba mwiza bagiye kuryama, mwese ndabasubuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Muri iki gitondo cyangwa se kuri itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Uyu munsi akaba ari umunsi wahariwe abagore ku isi yose, aho abagore bizihiza uyu munsi. Abenshi biteguye baguze ibitenge, abandi bagura biteguye kujya kurya isamaki, abandi biteguye kujya gusohoka kurya inkoko, abandi ingurube, byinshi. Abantu bawiteguye muri butandukanye, hari n'abawiteguye mu kujya mu masaro cyangwa gukora ibindi cyane ko uyu munsi uhuriranye na weekend. Ibirori rero hirya no hino birateguye. Hambifurije uyu munsi mwiza kuba wizihiza cyangwa se ku bagore, ababyeyi badukurikira. Mwese twifurije umunsi mukuru mwiza wanyu. Sibyo ko munawuhorana, yego ugira ngo mu buzima munahorana umunsi mwiza. Iyo ugihumeka, iyo ukiriho, toujours uba ugifite ibyiza bikuri imbere. So kanifuriza ibihe byiza kuba dukurikira, abakunzi ba Bwiza TV aho muri hose ndabaramukije. Ariko hagati aho ndifuriza umunsi mwiza abagore bari muri badukurikira, barimo Marigoreti, abarimo Jackie Gasirabo, abarimo Jackie Munana, abarimo Rose Bubanji, abarimo Gigi, abarimo ababyeyi bihangana nabuza abagore ko muri ababyeyi rwose ndabubaha, murabizi, barimo Patriot, muri ababyeyi nubaha cyane. Ntabwo navuga ko iyo akeshi mu Kinyarwanda uvuze ngo umugore hari ukuntu bitavugwa neza, bamwe murabyanga nubwo ntacyo bitwaye. Ndabifurije ibihe byiza barimo rwose mama Caritas Karitanyi, n'abandi mwese babyeyi, ndabifuriza umunsi mwiza. Muraba agaciro ku buzima bw'abantu benshi, muraba agaciro kuri Bwiza TV na bwiza.com. mwese aho muri, abantu badukurikira, mvuze nabo ntavuze, mwumve ko tubakunda, kuko muri abantu b'ingenzi. Hagati aho kandi reka ndamutse Desire Kagura, ndamutse Mabilis Bandori, ba Innocent Rwamucyo, n'abandi mwese aho muri, abantu bari hirya no hino dukurikira, bari muri Sweden, Australia, bari muri Denmark, ba Eric, bari muri Amerika, mwese bari mu Rwanda, ba Karangwa Eric, mwese ndabaramukije, mugire byiza. So ndi Meki Kayiranga hano kuri Bwiza TV, nta kindi kinzanye nje kubaha amakuru aramutse avugwa, cyangwa se kubageza amakuru aramutse avugwa. Amakuru avuga nta yandi cyendage mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivugwa ku munsi w'ejo habaho kurasana mu mujyi wa Bukavu, hafi n'isoko rya Nyawera. Imbeto nava ko ikomeje gukora amasuku no gukora uburyo yashakira umutekano w'abaturage. Kinavuga nuko ku munsi w'ejo imbeto yiriwe irasa ibisasu biremereye mu bice bya Mutaho na Muja na hariya mu Birunga, ni muri no misozi yegere Birunga, misozi ya Nyiragongo, niho yarasaga, aho hari FDLR cyangwa se imitwe yitwaje ibirwanisho za Wazalendo zimanuka zikaza kwambura abaturage. Kugeza ubwo twageze kuvuga ko abaturage bo muri kira gice batabasha gutambuka, batabasha gukoresha amatelefone yabo mu masaha y'umugoroba kuko bayamburwa, ndetse byageze naho FDLR zishobora kuba zashinga barriere z'akanya gatoya zikambura abaturage. Abaturage bakajya bavuga bati mudutabarize rwose, mudutabarize. Rero ngira ngo ejo M23 yarimo isenya ibirindiro by'izi nyeshyamba, ikoresha ibisasu biremereye, nayo isigaye ikoresha ibibunda binini nkuko leta yabikoreshaga. Ngaye nguko iki twabwira nuko ku munsi w'ejo ko hari Abazalendo nyuma yo guhabwa amafaranga, Abazalendo bo witwa Foka Mike ndetse na Maeshe, ngo biteguye kurwana na M23 ndetse bakazatuma itabasha kugira aho igera. Agataho ngo kandi turaza kureba kuba M23 yavuye mu gice cya Rubero, ingabo za Uganda zigataza gifata, aho bamwe kuvuga ko ingabo za Uganda zaba ziri kugambanira M23, ariko je nteka atari byo, ahubwo M23 ishobora kuba yaravuye ku bwumvikane bwa Uganda. Wenda icyo navuga nuko ahubwo Uganda ishobora gukaba ibice M23 irimo, kuko nta wundi muntu abigarukamo, nta wundi muntu wagaruka muri ibice. Urugero nka Wazalendo cyangwa se FARDC ntashobora kugaruka muri ibice. Rero batabizi nuko ahubwo M23 iri kuri forcinga cyane mu bice bya Rubero na uko mu bice bya Warikare na Masisi, mubona ko
intambara ishobora kuza kuba intambara itoroshye mu bice bya Masisi, kuko cyane ko Wazalendo, FRDC nabo bafatanyije bari gushaka kugaruka gutera muri Masisi zone. Rero ukabona ko M23 makuru dufite nuko iri kuri forcinga mu bice bya Walikale bakumubye nako mu bice bya Masisi mu byerekezo byerekeranya Byondo na Walikale. Bivuze rero ko ishaka gufata igice cyose cya Masisi cyari gisigaye iganafata Walikale. Murabizi ko tumaze tubabwira ko M23 iri kwerekera mu bice abavuga ko abenshi babona yerekera Uvira, ariko tukabona ko hari choice ebyiri, hari choice yo kujya Uvira na choice yo kujya Kindu. Bivuze ko M23 ishobora kunyura Kindu igahura n'abanyuze mu bice bya Walikale ndetse na Rubero. Hariho nicyo nkeka ko gishobora kuba cyaratunyura ngabona ingabo za M23 zihava zikahasigira zikagisiga ingabo za Uganda. Murumva rero ko ari ibintu ari byo ishoboka kuba bavuga ko zaba ziri kugambanira Uganda, bigambanira M23. Mbona ntabyo mbona ngewe. Benshi ntibizera Uganda, ariko Uganda nta kibazo, kuko murabizi ko abantu benshi barabizi ko M23 itangiza urugamba yavuye muri Uganda, kandi Uganda ntigeze babangamira. Ni byinshi cyane wenda umuntu yavuga n'ibitavugirwa hano, ariko ni byinshi umuntu yavuga wenda abantu benshi babona gutyo, ariko ugiye muri analysis ushaka kubona byinshi. Nkaba ngiye kwakira mugenzi wanjye Rudahunga kugira ngo tuganire, ariko tuzaza no kureba kandi ku mafaranga miliyoni 5 y'amadolari yashyizweho ku mutwe wa Nanga, agashyirwa ku mutwe wa Bisimwa, ku mutwe wa General Makenga, hakongera kandi akaza miliyoni 4 z'amadolari zashyizwe ku mutwe wa Pierrot Rwara, umukunda kwita Kisekedi ngo ni Helmut Ngereka. Reka rero mpamagare Rudahunga hanyuma aze amfashe muri kucambua izi habari cyangwa se mu kuvuga izi nkuru zituri imbere. Ntujye kure rero kora subscribe, kore comment, kore like and share, kandi nyamuneka ushobora gutera inkunga Bwiza TV. Inkunga Bwiza TV ni ugukora ukanyenyeri ukohereza agafaranga nta kindi, niyo nkunga tugusaba. Hanyuma ariko abantu bashobora no kuza kwamamaza kuri Bwiza TV, mushobora kuza mukamaza kuri Bwiza TV, kuko wamamaje kuri Bwiza TV uraba duteye inkunga rwose. Niba wamamaza kuri Bwiza TV uzane services zawe, uzane iby'amashuri, uzane ibyo ucuruza, uzane uruganda rwawe, uzane services byose. Mube nka Patrick ucuruza imodoka, ahubwo muzana mumugane. Iyo uzanye ibintu tukakuru kwamamariza ubu duteye inkunga. Mu by'ukuri ubugize neza bizadufasha kumya gukora akazi. Ari nako dushimira abantu bakomeje kwiyongera baza gukora subscribe, kuko Bwiza imaze kugeza ku 169,994. Bivuze ngo harabura 6 ngo ibihumbi 170 byuzure. Turabashimira cyane. Reka mpamagare mugenzi wanjye Rudahunga aze tubagezeho amakuru ahari ari kuvugwa hirya no hino, then tugire gute tuze kubagezaho arambuye mu buryo barambuye tunasesengura cyane ko amakuru arakomeza kwiyongera aza. Gusa nkuko nawe nyine leta Kinshasa kizaho igihembo cyo kugira ngo bafate Nanga. Isi zabishoboka. Yes, ku masasu yavuze Bukavu byo haracyarimo confusion. Bamwe bavuga ngo nabajura M23 yarashe, abandi bakakubwira ngo ni ba M23 bahuye ngo badafite ibyombo. Bavugane babaho kwikekana barasana. Hari byinshi bivugwa agiraga benshi bajya babona mu video, ariko ubugeye ukuri kuba guhari. Nibaza ko ari uko umuntu ayifata. Hanyuma reka mpamagare mugenzi wanjye Rudahunga haze dukorane muri iki kiganiro. Samsung 250 ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi. Mu minsi mike Samsung Galaxy S25 isohotse muri uyu mwaka iraba yadusesekayeho hano mu Rwanda. Nutumakiri kare ifite gigabyte 256, tuzaguha iya gigabyte 512 uretse abakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha za iPhone. Nitwe turi kwisonga mu kuba dabagiza. Ubu urazana iPhone 13, 14 cyangwa 15 tukaguha yisumbuye kugeza kuri 16 duhereye ku ufite by'umwihariko iPhone 11 Pro Max yo ni 500 gusa. Tubafite kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku 95 gusa. Hamagara Samsung 250 kuri 088 31 68 91 ku bindi bisobanuro.
yes Rudahunga ndakwakiriye. Murakoze suje n'abaduteze amatwi. Umeze neza Rudahunga? Meze neza nta kibazo. Ya mbere ya byose urabizi ko ngomba kujya nkubaza amakuru yaramutse nahe Rudahunga cyangwa yiriwe ku munsi w'ejo? Amakuru yiriwe avugwa cyane, ni amakuru hanini ashingiye kuri deal Kongo ishaka kugirana na Amerika mu bijyanye nuko yabaha amabuye y'agaciro. Noneho Amerika ngo ikabaha icyo bita umutekano, kubaha intwaro, kubatoreza abasirikare. Ariko iyo deal ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga bikomeje kuvuga yuko iyo deal yagize bakamye ikimasa. Kongo yakamye ikimasa. Amerika yabahakaniye. Yasore Amerika yabahakaniye. Wenda turaza kureba bimwe mu bintu by'ingenzi bituma Amerika irimo irabahakanira. Ahubwo twahita tubijyaho kugira ngo dukomeze twanshina tujya no kuzindi. Iyo ni ya mbere muzo wararanye. Yes. Yego. Urebye ikintu ahanini ubona n'abasesenguzi benshi barimo kugarukaho nuko Amerika urabona aka karere wenda kugira ngo ngere ku mpamvu nyir'ubwite deal ukuntu Kongo yayishakaga ukuntu yagenda yashaka gukora copy paste iriya ya Ukraine aho Zelensky ingabo. Ubwo rero nuza bakibagiza yuko Kongo ikibagiza yuko Amerika kuri iyo deal na Ukraine ni igihugu ku gihugu. Yego. Kuvuga ngo Ukraine yatewe n'Uburusiya, ariko kuri Kongo siko bifatwa. Kuri Kongo hari umutwe wa M23, nubwo baba bavuga ku Rwanda byibuze baba bavuga ko wenda u Rwanda ngo rubufasha, ariko si igihugu cyateye ikindi. Ku buryo noneho Amerika ishobora kuzamo ivuga iti tugiye kubwira icyo gihugu n'ibiki byose ngo gisubire inyuma. Byaze bikunze hahita hasigara cya kibazo cya M23. Amerika nayo itayobewe kandi yori isaba yuko habaho ibiganiro hagati y'uwo mutwe na leta. Yego. Icya kabiri bagarukaho muri ya Kongo ntabwo ijya yubaha amasezerano. Ntabwo ijya ibaseriye. Urabona umwanya umwe ishaka kuguha ibyo birombe, undi mwanya ikabira guhindutse nk'uko byagenze ku Bashinwa. Ikindi ishobora no kunuza ari nk'ibirombe yashakaga guha Kongo, hari ibyo yashaka kwambura South Africa. Nawe unyumvire, baraje gutanga amaraso yabo. Icyo rero bakakibonamo yuko atari ikintu kitari nuza, donc batapfa kwijandikamo. Bisereye kuri Kongo. Yes. Icya kabiri ni ku bijyanye n'umutekano. Ukuba nubwo Amerika wenda yabizeza umutekano, ariko ari ku bijyanye n'ibikoresho no kubatoreza ingabo. Ntabwo Amerika ishobora kohereza ingabo muri kariya karere. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo yakwizera umutekano w'ibirombe byayo aho ngaho muri ako gace yabirimo. Aricyo kintu abanalisite bagarukaho bakavuga bati ikibazo cy'umutekano haracyabaye agatereranzamba, ku buryo Amerika itapfa kuhita ikirundamo ako kanya. Ikindi bagarukamo ni ibijyanye, urabona muri Kongo hari umwuka mubi ushobora guteza jenoside. Barareba bakavuga ati se ibi bintu koko tubigiyemo ejo n'ejo bundi bikaba nk'ikene mu Rwanda bikatujya ku mugongo, ibi bintu ntibyaba ari ikibazo gikomeye. Yego. Izo zose ni hipoteze abasesenguzi mpuzamahanga barimo kugenda bagarukaho, bagahita bavuga yuko Amerika aricyo kintu yanze guhita yinjiramo, iravuga iti kariya ni agace kajemo akajagari. Yego. Kandi n'ubusanzwe Amerika ntabwo amabuye yari yasugira ngo irayabura. Yose Kongo yagiye kurega Apple, uruganda rwabo rukomeye, ibiyobewe. Ntabwo yari ibiyobewe. Rero urebye Kongo yakamye ikimasa, si naho honyine, iri kugenda izenguruka haba muri Amerika, ivuyemo Dubai bivuga ko yayoherejeyo uriya muhungu wa Nuza Kisekedi asigaye ashyira imbere cyane. Biravugwa no muri za Nuza za Katari, ariko aho hose bagenda bamubwira bati ntiwumvikana, nta kindi kintu twagukorera, ni ukumvikana kuko kari agace karagoye kugira ngo umuntu aze ahita akijandikamo. Ikindi Amerika ntabwo, wenda tugarutse kuri Amerika gato, ntabwo igishaka kuza kwivanga mu bibazo bya Afurika direct kuriya, kubera isomo yaboneye muri Somalia
abasirikare baba bakururwaga mu ntuza mu muhanda ntabwo igishaka kuza direct guhita yivangamo. Yego. Akaba ariyo mpamvu rero twavuga ko Kinshasa isikamiye ikimasa rwose. Okay, icyo ni kimwe kuri Amerika, kuba Amerika yabahakaniye. Turebe ahandi, andi avugwa naya? Andi makuru ari kuvugwa na makuru ari kuvugwa muri za Rubero. Aho bivuga yuko hari uduce M23 yasubiye inyuma, ariko andi makuru yakuretse tukajyamo ingabo za Uganda, aho bamwe ndetse nabonye bari kuvuga ko ingabo za Uganda zazi rugambanira M23, ariko ntabwo mbana nk'ubugambanye kuri M23. Ntabwo ari ukugambana meki, numva iki kibazo nigeze kukigarukaho ashize agiye gushira nk'ukwezi kabisa. Iki kibazo nigeze kukigarukaho turimo kwanariza tuvuga tuti impamvu M23 itarimo kuzamuka muri Grand Nord nuko hari amasezerano Uganda yasinyanye na Kinshasa mu bijyanye deal yanuze yo kurwanya iriya mutwe wa IDF Shuja operation, ariko wibuke ko Uganda ifite izindi operation yitwa ngo Rwigema Fred. Yes, Rwigema Fred niyo kurwanya Kodeko. Ariko Shuja niyo kurwanya uriya mutwe wa IDF w'iterabwoba. Yego. Rero ikintu twagarutseho turavuga tuti ntabwo igihugu nka Uganda cyaba cyaragiranye amasezerano na Congo. Amasezerano y'ibihugu buriya abakomeye cyane kuruta izindi nyungu izo arizo zose. Hanyuma ngo igenda ijya kubwira M23 ngo nimuze noneho muri ibi bice ngewe narindimo, hanyuma mberekere mu bijyemo. Icyo gihe Kinshasa ishobora no guhitira kare kavuga iti ariko Uganda ntabwo iri muri Rubero. Uganda hano igomba kujya ni muri Turi. Amasezerano yabo ya Shuja ni muri Turi, ndetse na Kodeko ni muri Turi. Ni muri Turi, ariko buriya muri biriya bice byose ubona yuko aho M23 itangiye kuzamukiramo hariya Kongo yabaye nkaho ibaha akantu ko kupazura, no kuvuga ngo kwagura ibice byose yari yarabahaye, kuko wabonye ko ejo bundi Uganda yongereye ingabo nyinshi ku masezerano yandi yahe na Kinshasa. Irabwira ati nimwongere ingabo mujye no muri ibi bice. Kubera ko Kinshasa isanzwe izi yuko FRDC nta mbaraga ifite, ariko kuko ifite undi mupatina ifite kumubwira iti rwose nimwagure mu bye no muri ahangari nk'umutego ibahaye. Atereka turebe ko ahantu bazahaha n'agace na kamwe M23, noneho tute tubona urwitwazo. Akaba rero bavure ngiye mbona nakomeje kugaruka ku kintu cy'uko UPDF takwemera yuko M23 yinjira hariya muri Grand Nord. Ariyo mpamvu wabonye na M23 itashyira imbaraga cyane, aho yashatse kwinjirayo birananirana, ndetse bikuvuga ko habayeho kudiringa hagati ya Uganda na M23, nabyo ntibyakunda. Ariko nanone ubona ko njye mbona kuri M23 hari inyungu nyinshi ifitemo, kuko ntekereza ko nta muzarendo mu FDL wagarukayo Uganda iriyo. Sure. Icyo ni kimwe hari n'amakuru nakomeje gukurikirana soma. Nuza Kodeko yemeye gutanga imfungwa zarengaga 200. Abantu rero twayeho bugwate. UPDF yari yarabahaye amasaha. Ubwo urumva nyine UPDF ni igisirikare gikomeye cyane mu karere nacyo. Ubwo urumva kubwira umutwe nka Kodeko nawo witwara kinyeshyamba cyangwa witwara nka teroriste, ukemera kurekura abo bantu, ni ikimenyetso Uganda iba yerekanye iti natwe umutekano aratwawugarura. Mu buryo runaka, yaba military diplomacy cyangwa se military power, byose babikoresha. Yes, kandi nagiye mbigarukaho ndavuga ni Uganda kuba M23 imaze kwigarura kiriya gice cyose cy'amajyaruguru ya Kivu igafata n'amajyepfo. Uganda ntabwo yakomeza kurebera mu nyungu zayo, nayo igomba kugira igomba guhita igira influence kuri kariya gace. Kariya gace kose gana umupaka n'igihugu cyabo. Kuko biranavuga ko Thomas Lubanga ari backed na Uganda. Okay. Hanyuma ikindi Rudaho, icyo ni kimwe urende twagiye tubwe uko urabona nicyo navugaga nkunganira ko M23 ishobora no kubigira amahirwe. Uganda urabwira ko nihafata M23 irabona umwanya wo kujya kuri forcinga za Warikare, cyane ko ikifite biravuga ko FRDC bazarendo n'abandi bafatanye bikorwa bayi barimo FDLR bari kuza muri gice cya Masisi bashaka kurwana.
so byanatumye rero M23 iri forcinga muri kiriya gice kigana za Yes. Nyabyondo kuko bakubwira ko nibura ikeneye gufata Masisi yose kuko kuvuga ngo ifite Nord Kivu ifite Gavana wa Nord Kivu itarafata Masisi yose ifate Warikare nabwo iracyafite challenge. kuko urabona kuko reka ndebe mu kunyungu enoza M23 ikuyemo kuba Uganda igiye kuba ihababereye hariya kandi noneho Uganda ikongera ikaba ifitanye n'uzi imishyikirano myiza cyangwa se ikaba ivuga iti Kinshasa izaba indeba neza kuko ntemereye ko M23 yinjira hano. Ni ukuvuga ngo kuri bombi bafite inyungu. Kuri Uganda ifite inyungu y'uko izakomeza gukorana n'umupatina wabo neza nta rwikekwe. Kuri M23 nayo izabigira inyungu z'uko abo basirikare kujya gutagaguza hariya muri Nord ishobora no kubashyira mu bindi bice imirashyiramo irimo iranforusamo kandi ikaba yizeye umutekano y'uko nta bibazo bindi bizava muri Rubero ahari ingabo za Uganda biza kumenasa mu tundi duce muri turiya duce tundi nuza M23 yafashemo. Ushobora no gusanga baba babivuganye inyuma y'amarido. Yego. Ya birumvikana turebe noneho ku yindi nkuru ari nayo isaha ihagarara kino kiganiro inkuru yo gushyira ifaranga ku mutwe wa Nanga umutwe wa Bertrand Bisimwa umutwe wa General Makenga Piero Ruwala ndetse na ndewundi ariko iyo tangazo ntekiza waribonye. Yes. Iyi nkuru yo iteye gute Rudahuma? Urabona Piero Ruwala ni umukongomani wenda rero duhereyeho aba mu bihugu by'Uburayi meruka aba muri Scandinavie. Ni umuntu cyane uteye ubwoba kuri leta ya Kinshasa kuko yohereza amabombe kabisa mu bitangazamakuru. Ni ukuvuga ngo Kinshasa rero kumwikiza nawe yaba ibyungukiyemo ku rundi ruhande ariko usibye ko biriya birahita bigaragaza faiblesse za Kinshasa mu bihugu by'i Burayi kwa umuntu bahaye ubuhungiro noneho udekarara ko ari umunyamakuru ariko ugaragaza ibitagenda kuri leta ugashyiraho miliyoni 4 zo kumuhitana z'amadolari nizo kumutanga muri yombi nabonye bishyirwaho na ministeri y'ubutabera ya Kongo niyo yabishyizeho ivuga ko bagomba gutabwa muri yombi mbese ni ku bantu bazabafata ariko urumva iyo bagize gutyo umuntu ugushyiraho amafaranga mu by'ukuri no kukwica guhitana Rugaho ntago wari umuntu woroshye. Ni akantu Kinshasa azanyemo ka diplomasi ko kuvuga ngo ntago bashyizeho igihanga cye ngo bamuhitane ariko nicyo bishatse kuvuga. Kuvuga ngo uyu Piero Ruwala ndetse harimo n'abantu banga harimo Ruwala ariko kambaze nsome no nkuru yo kuri Bwiza Den tugaruke tuyivugaho sibyo? Yego kugira ngo n'abantu bayumve nyine leta ya Kongo yashyizeho miliyoni z'amadolari ku mitwe y'abarimo Nanga na General Makenga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiciye muri minisitiri wayo w'ubutabera yatanze miliyoni z'amadolari ku ashobora guha amakuru yaganisha ku ifatwa ry'abayobozi bakuru ba M23 na AFC. Minisitiri Constant Mutamba mu itangazo yasohoye yatangaje ko yiteguye gutanga miliyoni 5 z'amadolari kubamuha amakuru yamufasha guta muri yombi Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa bihuriro AFC, Bertrand Bisimwa umwungirije ndetse akaba na perezida wa M23 cyo kimwe na General Sultan Makenga usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za M23 na AFC. Nanga Bisimwa na Makenga basanzwe nyine baba mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutabera bwa Kinshasa bwabakatiye urwo gupfa nyuma yo kubahamya ibyaha birimo ubugambanyi no kurema umutwe utemewe. Muri Mutarama ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma abagabo uko ari 3 bawugaragayemo. Abandi RDC yashyiriyeho amafaranga yo kubafata barimo umunyamakuru Pero cyangwa se Piero Ruwala ndetse n'uwitwa Irenge Bayirenge. Buri umwe yashyiriho miliyoni 4. Amakuru avuga ko Ruwala asanzwe aba mu Birigi gusa akaba acungirwa umutekano n'ubutasi bw'iki gihugu. RDC yashyizeho miliyoni z'amadolari ku mutwe w'uyu munyamakuru nyuma y'igihe ashyira ku karubanda amakuru y'ibanga yerekeye Perezida Antoine Tshisekedi ndetse n'umuryango we. Ruwala nyuma yo gushyirwaho ari amafaranga yamenyesheje ubutegetsi bwa RDC ko ibi bidashobora gutuma acogora ati niba mwibwira ko kare agapapuro mwasohoye kari butume ncogora Tshisekedi uribeshye
ahubwo birantera imbaraga zo kuba inshuro nyinshi intego yanjye. Ruwara yavuze ko mu byo hibikanira harimo ahazaza heza h'abana be, ku buryo bashobora gutura mu gihugu gifite amashuri meza, igihugu kibaha amazi meza yo kunywa, gusa icyo gihugu Tshisekedi akaba adashobora kukibaha kubera ko ari umusazi, umuswa ndetse n'igicucu. Mbega umugabo. Akongera ati yunzemo ati ko niyo RDC izamushyiraho miliyoni 40 azakomeza kugongana nayo. Ruwara yavuze ko atari ubwa mbere Kinshasa imuhiga, kuko ngo amaze igihe ahigwa n'inzego zirimo iz'ubutasi, polisi na DEMIAP, ati urw'ubutasi rwa gisirikare gusa zikaba zarananiwe kumufata. Ati ba generali bose bo muri Kongo bakoreye ingendo muri Zambia na Tanzania bampiga, ariko sinigeze nyeganyega na rimwe. Ruwara yanzemo ko byageze naho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwifuza kumuha miliyoni z'amadolari kugira ngo ashike gusayo akayanga. Uyu ni Ruwara, telefone yanjye ikabicitse, Rudahunga kiriho, reka nongere nshaka uburyo mbona amayinite muhamagare, ashaka kuba arashize, muhamagare. Muriho murabyumva uko bihagaze mu gihugu cya Kongo, aho ubutegetsi bugira gutya ati tugushyiriho agafaranga ko guta muri yombi. Ntibyoroshye rero kuri abangaba, ariko urumva Ruwara bati nta na kimwe kizancogoza, ahubwo ngiye gukuba inshuro nyinshi cyane kugira ngo mpangane n'ubutegetsi, abana banjye bazabone aho baba, hari amazi, hari amashanyarazi, hari n'ibindi bikenerwa. Gusa abandi bo barimo nka Nanga nta n'umwe urabasha kugira icyo avuga ku byo byatanzwe birimo izi mpapuro zo kubata muri yombi ndetse n'igiciro cyabashyiriweho ku mutwe wabo. Uko niko rero bihagaze. Rudahunga agaruka, tunagera ku musozo tuvuga kuri iyi nkuru, tuyisesengura koko ibi bizashoboka. Mwe mubibona gute abakurikiye Bwiza TV? Rudahu ubanza nabishimiwe. Yego, nari maze no gusoma iyi nkuru, ariko ubundi uyu munyamakuru Pierre Ruwara we ngo sinubwa mbere bamuhiga n'inzego z'ubutasi ngo zimaze igihe zimushakisha muri Tanzania, Zambia, ngayo nguko. Pierre Ruwara ni umuntu Kinshasa ifata nk'umuntu yizonga biteye ubwoba, kandi andi makuru avuga ko afite abantu bakomeye cyane muri guverinoma, haba mu gisirikare no muri politike bamuha amakuru. Rero iyo bayamuhaye ahita yatangaza, kandi uhita ubibona ibyinshi avuga. Ntuze kumukurikira, wenda nuko njye ntumva iringara, abavangamo igifaransa n'iringara, ariko ibyinshi avuga nini ari igihe avuga ibintu kuko ugahita ubona yuko ari ibintu byari byateguwe. Akunze kuvuga inkuru nyine z'indani. Yes, za zindi z'indani, ibintu bapanze byose, bapanze bavuye mu nama, byose agahita bikubita kuri cano ye. Byose kabisa, kuko aherutse no kuvuga ngo hari abasirikare barutse kumuhamagara. Sinzi diru ngo bamubwiragaho, nibagiye diru yari arimo avugaho, ariko ngo arabahakanira. Ni ukuvuga ngo bigaragaze yuko ari ibintu aba yavuganye nabo, kandi yavanye indani ku meza rwose ya perezida. Aba yinjiyemo imbere, ubundi akamwita, we amuvuga ngo ni Heri Muntungereka. Nabanje kujya nibaza Heri Muntungereka bikancanga rwose. Ariko wareba neza ugasanga ntavuga Tshisekedi mwiza, navuga Heri Muntungereka. Ariko wareba neza uhita usanga ni perezida wa Kongo uri kuvuga. Kuri ubu rero, kuri bashyigikiye cyane Nanga cyane rwose. Mbere wabonaga hakirimo mu 23 hazamo ka kantu nyine ka Kongolite, nahite ahanini aganisha kuri mu 23, ariko kuvaho Nanga aziyemo ubona yuko byatumbagije cyane cyane. Aho gufata Goma no gufata Ntuza byatumye nawe azamura cyane, kuko avuga ibintu byose Kongo ibirimo irapanga, ku buryo ubona yuko abafite abantu bamuha amakuru. Rero icyo kintu nashaka kuvuga ngo bamufata, Kongo ishaka kumufatisha ariko kohereza mandadare mu Bubiligi bakamufata. Ariko kuvuga ngo ugiye gushyiraho miliyoni 4 kugira ngo bazamufate, ahubwo buriya birasaba bihaye umukoro leta y'Ububiligi gukomeza kumucungira umutekano mu buryo bwihariye. Hanyuma tugende kuri Bananga Bisimwa na General Sultani Makenga.
bashyiriweho impapuro ngo zo kubata muri yombi bagashyirwaho n'igiciro. Wibuka ko abangaba noneho bo ni ibindi bindi, bo ni abarwanyi barwana, bari kurwana, bari muri revolution mu mpinduramatwara, bakoresha imbaraga z'igisirikare n'imbaraga za politiki. Ibi bihano bigiye kuvuga iki kuri bo? Ese koko birabagiraho ingaruka? Ese ubutegetsi bwa Kinshasa bwo burabigeraho? Baje ikibazo cyiza, kuko usibye n'ibihano bana bakatiye urwo gupfangira ngo urabyibuka. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubu ni ikimenyetso ahubwo byo kuvuga ngo birabagiraho ingaruka, ahubwo bigiye kuba renforce n'imbaraga. Kuko iki ni ikimenyetso Kinshasa igaragaje yuko idashaka ibiganiro, kandi ni ikintu M23 izajya ibwira amahanga, ya mahanga barayibwira ngo irifuza ko ibiganiro hagati ya M23 na leta, izajya yibwira ati turaganira n'umuntu gute, ahubwo dushyiriyeho miliyoni 5 z'igihanga cyacu. Nukuvuga rero njye nkabona yuko bigiye kuzamura imbaraga cyane kuri M23. Icya gatatu, nanga uzamukura he? Kamembe kereka wenda niba ajya gukorompa bamwe mu bamurinda bakaba batanga amakordone y'ahantu ari, ariko kuri njyewe mbona ari ibintu bigoye, kuko si ubwa mbere ibihugu byinshi bikunze kubikora. Abantuza nk'aba uriya uyobora IDF, ndamwibagiye uriya mutwe muri Uganda w'iterabwoba, uriya leta zunze za Amerika zamushyiramo yari Joseph Kony wa Road Resistance Army, ntabwo ari ADF babashyizeho. Yego. Yes, Road Resistance Army, sorry. Uriya nuza FBI yamushyiriweho miliyoni 5 z'amadolari, kugeza ubu na n'ubu nta muntu uramufata. Kuvuga rero uzajya gufata umutwe nk'uriya nuza Corneille Nangaa n'umwongena nuza n'uyoboye igisirikare General Makenga, ubona ko umutwe wa M23 ni umutwe uri strict, ufite structure iri ku rwego rwo hejuru itandukanye n'indi mitwe y'inyeshyamba, ku buryo nabo nizera yuko umutekano wabo nawo bugiye gukazwa ku rwego rwo hejuru. Ariko bikaba ari intsinzwi kuri Kinshasa, aho kugira ngo ijye mu mishyikirano iri kujya gufata ibihano. Irimo iritsindishwa iki? Iri kwitsindishwa mu rwego rwa diplomasi. Ibaza amafaranga babajugunye, ariko kuko wagira ngo abatipe bafite amafaranga batera inyoni. Ni ukuri bije bafite z'ababanyi intuza. Yes. Ikindi mbona urabibona se, tubare kuri impact. Bashyizeho amafaranga yo kubata muri yombi, bishyizwe na Minisitiri w'Ubutabera. Birahindura iki mu bihari? M23 iragumya irwane, hari ikiyongeraho? Ese iraguma iki si kigaragaza ko leta ya Kongo idashaka kuganira n'aba bagabo? Yes, nicyo nari ngarutseho hejuru, ndavuga ngo bigiye go ahead none M23, kandi nta kintu amahanga azajya avuga iki, kuko none ibonye mu bindi bintu yajyaga ishyira ku meza, ibonye ikindi kintu ishyira ku meza ivuga iti ubu Kinshasa ntabwo ishaka ibiganiro natwe, n'ikimenyimenyi yashyizeho miliyoni 5 z'agatwe kacu. Nyuma gushyiraho igihano cy'urupfu yashyizeho miliyoni 5 ku muntu. Birabyo kuvuga ngo ku muntu ngo uzamufata akamujyana i Kinshasa, reka ahubwo ni mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo shyizeho miliyoni 5 ku muntu uzazanira igihanga cye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Kinshasa isi bloka iblotse ibiganiro, kandi nagiye bigarukaho kenshi impamvu Kinshasa bloka ibiganiro. Kisekedi arimo arareba akavuga ati M23 imaze gufata 10% bya Kongo, ndacyafite 90%. Miliyoni 90% ngiye gukomeza gukina ikarita zanjye, arimo avubona arimo kugenda komanga muri Amerika, komanga hose mu Burusiya naho baranze. Bivuga ko yanyuze muri Mali kugira ngo kwa Simigaita kugira ngo muvuganire kuko anoza kwa Putin, bakore copy paste nk'iri yabaye muri Mali biranga. Rero ashaka kuvuga ati reka nkomeze nyine izi carte, noneho kuko bagifite akantu gatoya 10% nta kintu bikivuze. Ngewe nkuko nagiye mbigarukaho, iyi ntambara ikuramo amafaranga y'umurengera ateye ubwoba. Wenda bizagere muri 40% amaze gukura amayi. Iby'abapfa nta kintu bimubwiye. Twabonye amafaranga yakuye mu bamerceneri, twabonye amafaranga akura mu ngabo z'u Burundi diru, twabonye amafaranga akura mu ntwaro. Bivuga ko yashoye miliyari 4 n'igice z'amadolari, ariko yakoze ngo ni miliyari 1
n'igice andi yose miliyari 3 ari mu mifuka ya famiye ye n'abari abantu ba hafi. Kuri we rero ibiganiro ubu ngubu ntabwo mbibona hafi aha. Ubucuruzi buracyakomeje no kwinjiza amafaranga biracyakomeje. Yes, biracyakomeje bura gukwiza amafaranga n'ubigire ngo haba ari motiro. Turaguha ikirombe uze gutya kuko biba bizagorana muri audit. Twasinye amasezerano ariko inyuma y'amarido kampani zikaba zifite amafaranga zibaha. Ariyo mpamvu ubona n'ababirigi bari gusakuza n'iki, hari amakampani bafite hariya kimwe n'abakanadiye, ngira ngo nyakubahwa General James Kabarebe yabigarutseho. Rero ntabwo Kinshasa ishaka ibiganiro vuba aha, ahubwo Kinshasa ikintu ishaka n'iki, irashaka gukomeza gukina izo karita, kandi si we wenyine byagiye binabaho no mu ntambara zabanje, aho wasangaga nka yiheruka ya RCD nini yabaye nini 9 aho wasangaga ibiganiro bijya kubaho RCD yamaze gufata 1/3 cyose cya Kongo. N'ubutaka bunini cyane, ugasanga barakomeje kwinangira ariko babona bagiye gufata ubutaka bunini, bagiye kugera Kinshasa bagahita bagira iki ngo bakaba bagiye mu biganiro, ayabo baramaze kuyakuramo byararangiye. Yego. Akaba ari muri ubwo buryo rengeye mbibona. Ahubwo se nitwandavuga ku kandi kantu kenuza ari amakuru yandi arimo kuvuga yuko Bujumbura ikomeje gushyira imbaraga. Yego, nacyo kavugeho. Kavugeho rwose Bujumbura, yego kavugeho. Yes, ari amakuru arimo aravuga yuko Bujumbura randi Gitega irimo irohereza abayihagarariye mu rwego rw'ubutasi mu Rwanda. Nta makuru avugwa kuko yaba u Rwanda yaba no Burundi ntabwo barabitangaza, ariko nta makuru akomeje kugarukwaho yuko mu kinyamakuru African Intelligence yagaragaje yuko bari kohereza intasi mu Rwanda mu rwego rwo gukora deal n'u Rwanda ko M23 donc bagerageza kubavugana kuri M23 hakaba haboneka bakaba bakwizera umutekano ku mupaka wabo bazahurira. Mbese bakaba bumvikana ko badashobora gufata Uvira vuba. Burundi nicyo kintu nabonye bavuga. Yes. Kuba noneho ikindi ariko bakakubwira ko hari n'abantu Burundi bukeka ko M23 yatwaye yafashe nabo bukeneye ko barekurwa. Gira ngo ntasi zimaze igihe bavuga ko ziza mu Rwanda. Yes, yenda kuri icyo cyambere cyo kwenda ngo mashaka dire yuko batafata Uvira. Nge nibaza yuko ntabwo bizatuma M23 ubumboni zanjye idafata Uvira, ahubwo ubumboni zanjye bashobora gufata umujyi wa Uvira ariko bagakora deal yuko M23 itazigera itera menace kuri ku Burundi. Ari nabyo nagiye ngarukaho uvuga ni M23 n'ubusanzwe ntabwo ifite projet cyangwa se plan zo kuba yakwinjira i Burundi kubera yuko ifite projet ndende nayo itari yakemura ku rwego rwa Kongo. Nkabona yuko itajya kwishyiraho undi mugogoro w'igihugu nk'u Burundi. Ariko igihe yabifashe yari akabaho negociation bakaba batateza ibibazo ku bibazo by'u Burundi. Sawa. Okay, je ndumva ibindi twabigarukaho mu kiganiro cyane mugoroba. Amakuru yibanze kuri ibyo nayo ngayo, ibindi no gutegereza Rudaho. Sawa urakoze. Murakoze cyane. Reka nshimire Rudahunga kubw'umusanzu we ibitekerezo analysis atanga kuri Bwiza TV, nuwo gushimirwa rwose. Nshimire nawe mwadukurikiye. Umwana wanyu ushaka kutuvugisha ni 0788302082 0788302082. Ushobora no kuduteraho inkunga nyamuneka kugira ngo tubashe gukora tumeze neza. Mugire ibihe byiza. General Mike Kayiranga. Ikindi kiganiro ni ku munsi ahubwo nta nubwo no ku munsi w'ejo, n'uyu munsi mu masaha ari buze tuzaza tubabwira amakuru mashya, tubaha update. Bye, mugire ibihe byiza.